seganti dua. Antara mujizat bermacam-macam rupa. Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Nabi Sulaiman rakan yang terkaya nelayan dalam dunia. Kuasa Tuhan brilian Allah lepo yang kuasa Allah seganti dua laksa penderita tapi kan ternyata Allah agak kandara mujizat bermacam-macam rupa. Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Sayyidin Nabi Ayyub hubungan baju anggota sengsara yang bantu dibenci istri yang tertari menduga jiwa. Berketuhan si rokoknya karena lalu lantirku tiga. Dalam kajian urapan tu mesra dapat orang kuasa Allah seperti dua laksa penderita tapi kan ternyata Allah bendung agak kandara mujizat bermacam-macam rupa. Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Nabi Sulaiman yang percaya nelayan dalam dunia. Awak kerja mengikor tapan agasi atau jiwa. Melekat dengan si kamatungnya bina tak kita pegang apa. Mesin kuasa Tuhan brilian Allah lepo yang kuasa Allah. Sayyidin Nabi Ayyub bulan baju anggota sengsara yang bantu dibenci istri yang tertari menduga jiwa. Namun ketuhan si rokoknya karena lalu lantirku tiga. Balangkan dengan urapan tu mesra dapat orang kuasa Allah seperti dua laksa penderita tapi kan